Ocho minutos. Son las 6:08. Desde ahora, un programa con buena música, palabra de Dios, entrevistas y noticias. Conéctate con nosotros. 5.3. Es momento de Radio Beca. Son las 6:09 minutos. Alabemos al Señor porque sus misericordias son nuevas. Radio Beca presenta su programa con alabanzas, saludos. Todo por aquí en los 105.3 de Radio Beca. Titaniamni Radio Beca panika kumibani na yung titan kara yawanani kli ay mawalara Radio Beca dawana mayo ng programika wantawra himpa kaya na yuwara mayo na painkira na ni barabako dawan bila wana kupya karaukan ka painkira wana pas thank you win ka biautin ayam ni ka ay latong lakaw mihta kaunay wayo kum chance one kan utinda mayo na daw kaya thank you ya baham na wana kraprag dia para dawan da thank you win ka bia wana isikatara prana kiras maba dawan thank you tara may kisnaha awar kara iyang nanira ko chance kum ay kramsa na week takri kan kumira ay din ki bahot maba nana week na taprake la maramah ka awla week bakri kinapatloy awya bahati lang nani wal prawe kat ni trabil sat kanani ailal tray ka kaikan kanani sickness nani prura pat kanani para sari diara wala sut dawan maniyam ni kamla ka bawal wan kan kahbisma bako na hatih miya ais kara sini yang ne prura sir pikara dimi bahuri kata tengki man klinay wa ini ka mahiriki bahus mabadawan na yuwana tila upla kum kay ke bako lukan sakuna sipapiamunan man mehta yuwana kulki bris maba bakat ay makayakan sakuna kawyang ne raya ay sui bahuram na manatengki maywe yu ingni pain kira kumikli yang narira mahirikis mabaduk kira dawan naiwa yuwarawa Radio Beca bila baikra nakko yang na spirit kiba piu banira manaluki ke lakaba iya brikeng ni wal kabetawan tingki may kisni naiwatitan kara mansip ay daw kram na radyo kabina bilar balaya man bilam tan ka ay sedawan man spirit kam bayabri ka wan raya ka kumibani wal kabia wawal na nira bako siniyang wal sindawan awar kumbilara dienesut ay se munam na ba yang yakan liksi papies na karne ka ay tani apo palis na sins lakasin ay taniapos na. So dawan man mihta, since laka bawan kis mapiwa banira, ako spirit kam help ka ba siniyabri ka, iyang ni kuy bani wal ka biya. Dawan tingki may kis ni man mihta mar ay makis ni nanara,
Na programa yang ni kay nirawaya ba maniyang niwal kama ninamtara ban ke glory kara makabe puri suni mitamra ay makisni. Amen. Yaw ni wapain kira na yo titan kara ay mawal titan yam ni may kisamo hikan lay kara kumibanin na kipaliburam na yo titan kara dawan latun kamihta sipwan daw kaya kan yuwing nikli kaya yun ay watitan kara lakula bila tara palimay kisa anyas mabasutwan walis radyo beka panika na ni ani katon walis mambatitan yam ni briram radyo beka manani wal kabya awar kumbilara diren sud tau kaya ba awan mayon dati kabya baham na kaisa na watitan kara yun na mayon na pain kira poswalan kaya na radyo beka na mayo ng programika mane kuin banira mayo na painikira kumi beri hauya ba bahawale kaiks kawale wamtlara krikri kama prawis makrasi wala ne pat warkra waya pat buere di takramsa wala ne banboy sa taukis makumi banda titan yam ni may kisana yo titan radyo beka manani walsa pos mayo na painikira beri hawla ba iyawan ni walsa. Sinska karnikam sutkirani dawanra mayunra. Son las 6:15. Radio Beca 105.3 FM.
Son las 6:20. Radio Beca 105.3 FM. Son las 6:20. Escuchas tu programa Tawan Ramayundram. Wapain kira pale mayo na pain kira wala banin karana na kaise una ni nai wayo bani bila nai wana tausti sa nai wayo ais kara aisi kai ki ke ba dia pale wana isi sa nai wana leka yo ana ni na lapta tenna ne brisa mata wal sit kuso ka tira diman tausti Bako na yo bani bila ra dawan bila text kana ni wan kan sa na yo ais kana na text kana ni aisi laki kai ki luki kai ka dawan bila badia wan aisi sa na yo ara barna time kan dukira dia sino wan aisi sa tan kalaki kai kaya barna ko palinayo text kana badukira wan kan sa bahalika lawan anane 22 para boros ka 9 bawa na 21 bakat ay sikay kaya para story pain kirene wan ko perkaraw kisa salmo ayo ul para na ni pamita bila yam ni wan ko perkaraw kisa bako sin plus store ka mahal ka Genesis 39 ba ayis ka laki kaya para dia dawan bila wan ayisisa bako sin tekstuala wan kan ba Matthew Gospel ka 13 bara boros ka pati 7 bawa na 58 bakat IC kahiki waya dawan bila tan kane ko para mon saki ba laki kaya paham na dawan bila pis ka pagsaki ban kan sa nay wa yora IC kay nay wa titan ka taus titan dawan na mayo ng programa ka bila ba ko IC kaya bahalika Testament al-Mukra lawan anani 115 para borska 16 da nakuan ay sisa bila ba kasbrika pura ba tawan do kiasa para tasba ba uplara yapan bila pain kira kasbrika pura ba tawan do kiasa para tasba ya ba uplara yapan Nabasturi tara pain kira sa kuna iwan balbe bara ba kasbeka pura ba mandok yang doki sin para sa place no uyari di daw kansa paham na yaya kasaklukan laka ba ay mo palitre kay ba kasbeka pura ba man sindok yang briram kabiyang sindok ibriri kabiya bako sin dawan bila piska wala wan kan sa bahalika Lucas bilka 12 para borska fati 8 para story pain kira wala kumi aisi ba aman wale kais na kupalewisa sakuna ani albika ay dawan ka dia brindaw kiba tan ka briras para wutin dia nani dawkan batawan pru kaya ay tani kabia sakuna wirya ba man klalayan kabia ala kay sakuna ani albika ay dawan ka dia brindaw kiba tan ka briras ba para wutin dia ni daukan batawan pru kaya ay tani kabia sakuna wirya ba man kaya bahalika Lucas bilka 12 para boros ka fati itra wana isisa bansa kaka yaw ni klala wan ki bara ay tani kul kaya sa kan yaw na itani piana yaw alba kumyaita niya dawan ma para pabura sa tawan na sin minute kumiti wana wana lapti kisa para minute kumiti si diara na ni yawan luka yapya aisa yapya daw yapya wa yapya kaya pan sa kaklala wan kaya ba aitan sa mo kilay karena yung iten kadaktar luk wan ko pe bro kisa albakum ay dawan kadukia aitan ni daw karas ba ko pia la kapia ba lalaya ba kapia thinking ay mayora yo bane bila story pain kira pali wan ko pia karaukan sa iya wan kaisa kawan kainara
awi ya batila naha awar kara yawanane mayo na pa kira wala kumbria bahalubi anin kara dawan pila bisprah yawana ki aise bahalubi anin kara lakula bila nani yawan diman kabiasa kona mayo na pa kira kumbria anin kara tawan bila papas priaya dera sirpi wan raya kabanir nai wayora dia wana isi patawan bila yon bahabapas brin kabianin kara lapola bila di mana mayo na pain kira brihawla ba wale Kirani dawanra mayunra Monte sus de winds. Son las 6:25. Radio Beca 105.3 FM. Son las 6:26. Dawanra mayunra dawanra mayunra Son las 6:26.
Au kaisma kaini kaibia. Au kaisma kaini kaibia. Yang aluwe au yasa. Au kaisma kaini kaibia. Son las 6:31. Escuchas el programa Tawan Drama Yungram. Wapain yawan na hawar karatawan bila tekslupia kumia isi kay krikapia. Bahalika Salmo 115. Dawan mayon na ba? Dawan mayon na ba? Mayon na ba manbris yang naniralika apia. Mayon na ba manbris yang naniralika apia. Wan pura sun. Wan ay sikatara. Teng kitara may kisna awar karatli ay mawala radawan na yang manbilam lamar awul na. Naiwadira suddaw kaya munam na badawan yang apia kabia ko na bahawa manra mayon ra kabia. Kan baku paliwan ay sa manbilam ay san kapamita mayon na pamandok yang sa spirit kam karne kam ba. Yang wal kabia baku wawale ko iwani wal sin kabia. Na bila na wena dira sirpi ay ke share mo ni brire kaya may tamar ay makis na huli ko mariyong pa inamtara. Amen. Iyaw na iwatitan kara dawan bila wan kopya karaw kaya wan muni bara mayo na ba dawan dokiasa sa kuna mo ikilay kara na iwa wan raya kara upla ba lake sa mayon na ba piu bane ay tawara brika uwan tawara brika ya tray monisa sakuna naiwa salaman bilawisa mayon da ba tawan manbris yang ralikapia muy kilay kara naiwa nahastur ka paini kirana wan raya kara nahki presya wan brisa ki yawan sinraid paku isaki mayon da ba tawan dukia wan ko pikraw kay wan mo ni sa diaren sut para ba tas banabilara pasara unta nanira limunu tananira jara baraba dawan dukiasa bahakum briki mo ni man mamiyon na daw kaya yang mayon na daw kay ba maniyang wan business ka apiasa nayopla ailal mayo da laka ba lake sa piuba nira Pre sa kuna dawan bila wan kopya karaw kibaraw sa mayon na ba mandok yam manlamton kala ka bamihta para mankasa kam laka tan ka bawal kieren sut para ba mandok yam sa thank you isa nayo titan kara King David ko ay makuwan kopya karaw kisa mayon na ba yado kiyasa sa kuna mo kilay kare nayo titan kara wanay se muni ba Bible babilaw sa upla ba ailal mayon na palaiksa. Yana ni dukera wana isisa. Anbar dia dukera sin wana isisa. Ida na ni idol ka ba ani rasa. Ida na ni idol ka ba dia daw kisa. Lalapawani para lalapihin ni sa upla pwe diara kum ay mihta na ni daw kan ba. Dia meta Bible na yon nahawan ay sa idan na niwisa. Sa kuna mo kilay kara Christian kinani na yon time kanara laki kay gram temlika. Idan bila bayawan Bible lawan ay sa kuna kau ay tani sa kau Christ briras na niba. Kau Christ briras na niba utin ay idol ka umayo na daw kaya lake balala na ni walwisa. Pansa ko na naiwa. Niyawa na ni anira papibrisa. Pankasa kamlukan kalaka pa anira papibrisma.
Pamayon ni kamasin aira brisma. Nayo upla ailal para sa dawan bilas malkan wali sa kuna tila piwa kum dawan mita ayam ni ka isa bara blessing ni brisa bara diara kumay mitra alkuya help kumra alkuya piwara dawan la ka ba ayaw lapti kuya prias awar ka na ba ay kupiera apusa dawan war ka na ba ay tan ka briras papusa Bible huli kira ay san kara diara ne ay sipa supa kupe na takyaw ya para dia daw kuya mayonda pli kuya balala ka katabawal o bahayo ya katabol taki mahka mayonda pli kuya sa kuna na yung atitan kara salaman wan kupya karaoke babako mayonda ba maniyang dukia piesa mayonda balikatawan dukiesa kan nahadukin sut kaikina tawan dukiesa para wutina ba man mayonda kayasa kan debel siga diara apo debel warkatan ka ba mayonda apo sa debel warkatan ka balika bahki paman sa kuna na yung pula ay lalbara sa nahaisin ka na ulban ka na biliitan na ni mayundi ka ba lala sa kuna mo hikilay ka na ni kaysa Christ Piras na ni baman na wiyepe sa kuna maniyang yon dawan ni nabliki sa kuna tilapio bara sa ay si bako dawan na wanawang tikisa na yung play lalbara sa lala na nininablikan bardawon warka ba ay ninaralaki suwin bako sintila raya kanani sin nahatas bawina luiwan bara sa mikilay kren damrawali kay luki kay kesa naiwa maniyang radiam ni nahabila na ko ay makuwan ko piya karaoke sa pa mayon da ba yawan wando kya piyesa debel warkatan ka balaki kay kumabara karne ka uya pali apusa utin diaran tau kaya munuya diaran tau kaya tray munuya sa kuna baha karne ka apo palisa bameta Babylon ay si bara laki kay kumantusa bahana ni pila prisa kuna sip ay saras bayado kaya raisisa debel babila brisa kuna si paisaras kan ti karne ka apo ti na mayo na apo sa bakusin na karne brisa kuna si kaikras mayo na hilal ninablike mo ni isa so kuna Bible para mo na isisa nakra brisa kuna si kaikras wala dia wana isisa kiyama na ni sin brisa kuna si walras ane uplika debel warka tilaras mate na dukiana nina paras maayke kiyama brisa kuna si walras diarna aise muniba si paitan kabriras para bako kakma brisa kuna si kiyawalras diaray kasa mihtane brisa kuna diara si alkras Bible ba dia metenayo na turka wanaisisa Bible ka man laki kay kuma para bahalika na text ka naman lesus malaki kay kaya Salmo 115 para boros ka paibaw na sembara ay siya o para debel ba karne ka apo patan ka wanaisisa muhikilek na debel ba karne ka apo ba dukiera Bible ba parang paliwanaisisa diara sut utin daw kaya muni sa kuna sip karne ka apo sa nayotitan kara mayon na ni daw kaya ba yon kanda yam ni kabia tawan na baman mayon da daw ki iyaban kaya kan ba ko Bible ba wana isisa mayon na ba tawan dukiya sa nayotitan King David ay ulban ka bagko kaw ay mawalawan ko pia karaoke sa mayon ra ba dukiara para mayon ra ba nayupla ay lalpale lig sa mayon da daw ki priyaya sa kuna bakwa pia pameta nayo atitan kara
Salmo 62 bara borska 10 bara sem sturi tara wana isisa upla banaiwa dia mehta wan yuya kanaruya lukisa dia mehta wan yuya ka batara kulkisa Salaman ba dawan mehta yuya kana manis yaban kata sakuna dia mehta bahasib tawan wina ay kasakalukan ka basakras kan right papi berikan ba mehta so nayo ayuana nilika dia sir pilpe kumrisa para wan kasakalukan ka laka bapat saitra sa dia sir pi kumrisa para dawan lako na saitra tawisa sa kunay watita na salmo an kupya kraw kaya wan mo ni barawisa Salmo 62 bara boros ka 10 barawisa manan yuya kaya takma kaka lala kamra kasakam lukan ka mamang para alakay yuya kaya takma sa kuna kasakam lukan ka ba yuya kam naniramang para kandia meta na hawanay sa nayo titan kala patay siya wala ba ko tilaw plamani siya onon raya karatawan ni nablik itaw kisa sa kuna yuya kananira wan kasakulukan ka mangkuya para dawan laka bawena ma kasay taratakya sa kuna salaman ayulban ka para usa diara ay lalbri mayuya kira krakamasi so kasakamlukan ka pa para mang para bansa ka man kasakamlukan kayang kasakilukan ka pa iyawra mang kaya sa God raya kirabako sinjias Christ swakiwan sa sakra utina wan kasakalukan ka ba mangkan kaya sa naiwatitan ka dawan bila painikira wana aisi ba sa kuna dia daw kisa na yung uplaba yawan Bible lawan aisi sa wanlukan ka ba anira wandukia kukan ka suisatem para sa piu banira para sa wan kupia para sa tanka manlamla ka wamklar suiram tem dawan wadla rawaya kuna lukis mam kuna tukkanan na sama nadukyan na tanis munbia ban barabatem dia pat kasa kamlukan ka bahara mangkisma kana ani place kara dukyam na ni suni brisma brika makakupiam sin para kabia tawan bila ba ko na isa wandukya kukan kan suni swinba suni brina ne apya ka yuko ki praki brina ne ba masa wan kupya sin para sa wisa dia mehta ba ko na isa nayoa wan kupya krauki ba kay kram wandukya kukan kan ba dukyara tan ka bahat kukan kara kupyam bris mate mayon na ba para daw kisma dawan na pia dawan na mayon na daw kaya ba suisi mankukan kamera manyuya kamera mayon na daw kisma batan kawan mari kaya wan mo ni sanay watitan kara Matthew Gospel ka 6 bara verse 21 bara paku wanay sa ani place kara wan kukan ka para ba masa wan kupia pa para sa usa an kasak pali sa mo hilay kara na yo piwara tilopla ay lalbara sa diarne britem prias mo kaung tiuya tawan la ka mahka suisa tawan warka ng basin kaula sa kuya useng name tema po yang business kum brisna yang bara na daw ke brisna yang bukra barawaya brisna yang bara work brisna tan ka ayuya ka barabaman ay time ka na mamangki sa kana ay kupya ba para briba mita naiwan kupya krauki sa kuana bisiura wan kupya krauka tabako yuya kaya takma kaka sa kuana lamla kamera udukiam na nila kasakamlukan kalaka mamang para wisa man kasakamlukan kalaka balika man papan ka kumpapis mamba jias kresa kasaklukis mamba kasakalukan kalaka ba pan bapibri kaya sa kuana tilawan awela tikisa nayo titan kadawan bila yon wan kupya krau kay wan munisa dia ba meta upla ba sip ay tanya pisa
mayon na ba dawan na sibdaw kiyabe sipap ya munisa dawan bila pain kira wan ay si sawan ko pekraukan ka wan kibara dawan na kasak luka ya laka padukira studi pain kira kumuwan ay sewan muni bawali kayes upla sip kasak lukras ma manane upla sip kasak lukras ma manane dia metanayo na astur kana ais sanayo upla aila sip kasak lukras sa dawa na kasak luke time ka apo munisa manay si kais James Ulban ka 4 bar bors ka 4 bar kay kumpara sa upla sip kasak lukras manane upla sutra isisa wiras kan upla kumni na maki man kasak lukras mabawiras ko na manane bila ay si bara upla suddo kira sa wait na suddo kira mayrin suddo kira almok suddo kira tuktan suddo kira kiam kanan suddo kira ay sa upla na yung sip kasak lukras takansa dawa na kasak luka tan ka ba sipapia ay kupyo na sakansa ay spirit karasin kasak luka lakatan ka ba sipriras munisa sa kwatan ka brisa ki kasak luka laka balikan ya rayam kawan kay nara ay siya uya bara tas pralaton kay kaya balika dia usa tas pralaton kay kaya laka balika daon olay panikasa bako pali ulpan saki Bible kam laki guys tas perlaton kay kaya laka balika gadwal masa wan wahila takaya kantas perlaton kay kisma para diare sut daw kay munis pambagato wail ka baman sagat ma para saura baman daw kisma lalarlaton kay kisma para dawan bila na nibawan kupyo na takiwisa ay si bako perbaten mah kagadwal wan wahila lakara takisa aman wandara wale kay kaya ani uplika tas pelaton kay kisa kaka wutilika na tas para takas kaya sa an katarawan ay sisa iya laton kay kisa kaka na tas para wutilika gadol wahila takisa mo ikilay karane naiwan ko pia krau kay wan sa dawa na kasak luka ya bansa kaka manakiluk maki kadol wahilam takay pa yang nakilukam na ki Jesus Christ ol wahili takais nakakabarang yawal pa na takam na ki pariyaw rasin so kisakan laka ba ani na brim na mo ikilay kara wan walis mamanayo ditan kara dawan bila wan kupya karaw kisa yawan na nila kasaklukan laka ba dawan na mangki briya sa bakusin mayo na basin dawan dukyesa thank you isa na yung ditan kara wan awar ka na ba impak yaw batila na habila iyawan wal suisa wan raya kapanira luki kay laki kay kaya man kasakam lukan ka ba anira bris makiyang kasakilukan kalaka ba anira bris naki para man mayon de kambadia saki yang mayon de kabadia saki wan mayon de kaba tawan na yabi saki apya sa wan wina tara ba wan mayon na ba priya ya isaki wandara wali kay luki kay na yung titan nga daon bila wan kupya kraw kisa mayon na ba iyang raay para usa King Salaman bila King David bila na yung titan kara bahabila ba kaysa maniyang sinlu kaya mayon na ba yawan wangbera so daon uti na idukia kabia bakul ka sip kabia yawan na biwat na takumra balbia bara mayon na ba badawan ko na kliyawan da wan kan kabia thank you sa nahabila sirpe on raya kapana suisa dawan ay bila yam ni manang kabewalan panira sin Jesus nira amen ko apay ni wana na awar kara wan awar kana makasak impact ya uya sa pansakuna wan lako labila tara yabisa Radio Beka walis makumi ban na iwatitan kara ani kat wan walis ma Radio Beka ay karni katara bribawal dimi wi sa tawan sirpi na nira bako sud kontinu wala na nira
dia internet lain ka bakwan walis ma man kra cellular kam kunay wan walis ma radio na nira wan walis ma kumibani ra tita ni yam ni may kisa ni na makras kira bakwan ayo tita ni kra helper dakni ka kumibani ra helper wait na helper mayri na ni tita ni yam ni la ko la bilatara may kisa dawan yuara na yung titan katawan ayam ni kewin kumbani wal ka ba ko sin napakan ay marit ka ay watla bilay family ka ay skratita niyam ni may kisa napakan ki nakipalisma tita niyam ni mikrawani winatara pati sickness ni pat kara te masipap yesa ko na daw na yam ni ka ba wal ka ba ko sin Christian dakne al sutra komiti church bila tabrabri na ni sut nina makras kan time kan bol pakwim pakisa nina makras komiti white na komiti may just tabrabrira just kaina ay maki just kaina sa sunda ni kuibanira tita niyam ni may kisanayo tita ni krawan walis man ni kuibanira bako dormarsin na nira simbako tawan watla main kakaira na ni clean da daw karane dia bilara para na basut lakat main kay kibris manani batawan war ka bakudut kyal kibri daw ki ba swap praste lakras kira titaniam ni may kisa bako sinwan Christian gadakne kumibanira lakula bilatara yabisa wala ne sin kau krais wal asla apias manani ba titaniam ni may kisa daw laton kamihta sip wan daw kanay mayuwa titan pain kirara kau yuwa ini pain kira kumi wan mahari kaya maniyang ay tanipatan kami tapi ya nahaba sakuna dawa na yam ni ka ilaton kala kauya pri pamita sip kaya kana yuwa ini ka pain kira wan kan bab na kumi bana titan yam ni may kisa wan sickness kiri kalupe na ni wam klara prawis ma sa radio beka manane piu bahani walis manane ba daw na spirit ka ba manane ko ibani wal ke ba ko sin ay meta suno ka ay meta karne ka ba mane pura markahapan ka be para winam kalawan ka na sickness pat ka dia bris mo daw meta kau wala daw ki may kan ka be ba ko la bila taray yabisa wan nurse kanani wan daktar kanani ane watchman nani bar working man satu wala sin wan walis makomi banin nay watitan kara dawan na mayo ng program kabila bay kara bakko lako latara pali may kisa thank you isa na watitan kara iyo na ay makum kau sip kaya kan manay kinapasa minanagko panapanawon la ko daw kaya ani kat on walis mananiba na awar ka la ko bila uya may kisa thank you we so on awar ka na impaki kasak awya batila ra nana kay sa mayo na pain kira wala ko me walan kabeyon baha mayo ni ka wal banin kara ko time para sa kakamasa kaulaw ko sip ka kumi wal panbli kaya wano plikawalan nire wano wali para sin nahawar kara kontrolista maka bisa may daw kan ba iyawan e wal swin kabia radio beka walis makumiban nila na mayo na pain kina wali Liliam tax mayo na ba wali kay be Son las 6:54. Todo lo que quieras oír lo escuchas por aquí, en Radio Beca 105.3.
yara ay lalbasa. Tasma dina ikismiras amandang rawalang Jesus pa aulasa, Jesus di aulasa, na atas para latara daw kaya natas para mula ay way na mamapara imbag aula Jesus Christ natas para mula latara daw kaya natas para mula misionero. Jesus Christ natas para latara daw kaya natas para ulang setang nina blikis mawa mansin setan wakil pautarawama Jesus Christ natas para balgay Jesus piaulasa na atas para latara daw kaya natas para ulang ay way lawang para ipapura ulang Jesus Christ natas para ulang latara daw kaya natas para ulang Jesus Christ natas para ulang para daw kaya natas para ulang Son las 6:59. Son las 6:59. Escuchas el programa Tawan Ramayundram. Wapaini oneting kiwisa na hawar kawan programika amdawa na mayon ng programika wan nata rapat balansa pansakuna yawanane na iwa may sapakan ka kumbrisa lakaya bahalika radyo beka walis makuimara tawra may sapakan kanan kita niyang ni radyo beka wawal rasut Naiwa yawan ni may sapakan ka lakis na may sapakan ka kopya kraukan ka na radyo beka bakuwini aula sayo na wandara wali sa radyo beka ayman ka kum ka ay minalul ka kuma ay taura impaki auya batila ayman ka al kaya sata di badukiara ay sibara sata di warka radyo bekara programa daukin sutra na hanamay sa pakisa radyo bekara programa daukin ani kumi bani ra ani ane wan walis maneba aman wali kay kikais na kun nat kara sata di yawan wark
daukan ka radio beka mawan ra wan paiwesa sata di yuaba mansin ready takma radio ra dia sip spirit wan mihtra para radio beka programa dau kisma kumi panir na yotitan kara lakisa sata di wadukira mensahe nani programa especial ba ko man ready takma dia praise kaya brisma spirit dia praise wan tabaik ba bagus sata dio ais karena hara mayo na nara kabia bagus malkan kapain kirim para kabia bahatila rasin wandara walis yang lukis na aktivitas na ne sin bara kay samanes yone wandara also radio kana kasak nit kana ne uya brisa uplikina ne mo kilegre radio bekana diara ila nit kabrisa diara ila nit kabrisa radio beka ay nalulkisa nit kabrina ne ba sutila ra sa una pio banira wan lam ra sa may sanih karawan kisa radio beka wa mihta sari bris mapiwara lilias mapiwara time pain piwara time karna so radio beka yone walsa mane wal nane alkaya patpayla palawala badukera maka bisa radio programa daw kisma ko banira programa bris banira wan may sa pakisa ndan ka kumenat kawara reta karam ka mensahe na especial na ni radio dukiara luki kira manane sin aitani kaya sa ayuki aslata kaya dawan spirit kami ta dia praise wan tabaiki wan briwabe ba ko praise kaya wanane daukan kabia paham na ko ibale na may sapakan kana lakisan kaupan sanih bila ya bisa na iwatitan kara sare bri famaleka karasia seramai nih kista kupia miar katrabil bri biara kadra kasak luki pas percias krisin famali ne kui banira maki barawis kawan paman kasak lu kaya wan sar ka wan wiri ka buti na imi tera mangkan kabia. Thank you isa na watitar ka na may sapakan ka lakisa may sapaki bako radio bekara kliwis radio bekara programa brina ni sutrawan paywan sa bakusin mensahe mandia sips mamba spirit mita karne ka wabya sip wandog beba baku praise ka pali rita kram ka ba bayu adukere wandawale saban ka sata di tin bawina pantut ni sips sayuan nakara lilia tara na kaisa wahmat ailal nara asla taki sa bahatila almukrasin may payuan sa tanan rasin may payon sa radio beka panig kuy panira wan anira wan walis manane radio beka asla taki ay kuy wan datukpan pila na ni wan spirit ka buke radio beka na kaukar na daw kaya nat ka na ni laki kaya bahasin kumibane wan mihtara sa na yung kupya kraw kika radio beka panig ka na ani ka to walis manane ba ready taki bas da para wali kay bas bankra masalah para walis ma wima yang sipuaras na yang sinsip mensahe na ni sat kasi ready daw kra sa monisa kuna yang masa radio bekra diara kum daw kay isna radio bekra help kum muna isna iyam ni palikabya radio beka sika ay mam na lulki sa masana ay mam na lulki sa na radio kana radio kumipain kira palisa iyo banira wan lama rasa paham na wan walis mo kumibane na iwan tit radio beka bawa nahawinan ka daw kisa ay man ka alki sa ko ay makumbra dia manel ami bah kira yeah. Thank you wis yawana ni katakiin pa kaya sa kuna
dawan na kraunal kasip yon takiwaras wan taibe wan muni sa sakuna tawan na karne ka makabike pio bani rabutin mita sip wan daw pio wan winata arab spirit ka basin ahimo perkara use one mo baku takas kisa na may sapakan ka para baku sa rebeli family ka pakan kakum yaone brisa bahalika amatiarne asla takiza bahati ral mokrani sin sut yaone asla al mokal papain kira barasa yaone kau palika kira pa anti bi wikan anti bi da yar kamairin lat karna yawan saywan kara apa siksuna ay kantanda pre Spain kira bara kay sa bahara sin kumi bani wan paywe sanay wan sayon kara asla takay bara tawan na mayo na daw kay spalan ka pain kira bara brihbal be wali wan spirit kan ni ba bukan kay baham na wan walis makumi banda wan paywe sanay wan sayon ka ay na taw si apa 6 hour ko na ay kantanda wan almuka antibira latkara pria Spain kira bara sa bahalika yang lukis na bandaira walis na wan lakra Cristina Morris bahawat lalama bakat sa daira walis sa utin wat lakat wamatem antibi basem bariu ka bara sa kauria tata ni bara sa bakat o matempat bin na ni bawali kay mo plus lataki pasin kay kay mo bani kara upla ko webya yang antibi wat lakay kras anikat sa panuapos na bersipuam na puwaya was na kuna sipapias na wi makaka well bahaba direksyon ka kumyang lukis na one comment ka may Cristina Morris upla sut ka kahira sa barawa ko sinulat ya kay kisa man bahabakat balitawa makabiwals antibiwat labane kiwis batem sip sa utimita habara ki may ebra batem ay ki asla taka liliata ki daw na mayo na pahin kira daw kan kaya bahabasin wan kopya karaw kisa na yuwa dukira tingkiwisa na harakat yaone man program ka diresut daw kaya ba sip kaya kan wan walang banira iwayam ni Briram Radio Beka iwais kayo ni kumani wal kabya bantim yarakat tingkiwisa nanara yawan ay mah kayong pagkarikan sa pamna nakat takas kisa kumibanira ay sabi may kisa Prius munis maba wal patara bilawina laya raya au viva yawan solka tianka Jesus Christ dawan ra mayun ra dawan ra mayun ra siskam garnikam sutkirani dawan ra mayun ra